অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই শনিবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা ৰামৰায় ষ্টেডিয়ামৰ কাম-কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। বিগত প্ৰায় ৩৭ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা ষ্টেডিয়ামখনৰ বাবে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া নীতিৰ অধীনত শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে ১১ কোটি টকা আবণ্টন দিছিল। সম্প্ৰতি নিৰ্মাণ কাৰ্য দ্ৰুতগতিত অব্যাহত থকা ষ্টেডিয়ামখনৰ কাম-কাজ পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ খেল মহাৰণেই ৰাজ্যত খেলৰ উৎসাহজনক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰে। আনহাতে বৰপেটা জিলাত খেল মহাৰণত যথেষ্ট সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ষ্টেডিয়ামখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে বৰপেটাৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন আগবাঢ়ি যোৱাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলিও তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY24 আছাম। ऑडिटोरियम एंड ये गैलरी स्टेडियम थोड़ा देखने आया है। लेट अस सी हाउ वी कैन मोर स्पोर्ट्स एरिना कैसे और अच्छा कर सकता है फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस बरपेटा एंड स्पेशली फॉर दिस बरपेटा LSA। ऑलमोस्ट ऑडिटोरियम इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय होपफुली बाय फेब्रुअरी ये आ सकेगा। हम लोग ने देखा है कि खेल महारण जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है बहुत एंथुजियाज्म लेके बरपेटा डिस्ट्रिक्ट पे हुआ है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारा इनिशिएटिव इफ़ यू टेक इट मोर बेटर आई थिंक बहुत सारा बच्चे लोग इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स पे भी आ सकता है। सो माई इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी इट कितना जल्दी हो सकता है द ऑडिटोरियम एज वेल एज बच्चे लोग जब यहाँ खेलने के लिए आए एंड देन अदर टूर्नामेंट्स अगर हम लोग यहाँ स्टार्ट करें तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड वे फॉर द पीपल ऑफ